u Novom Pazaru, Neurotov 10. jubilarni slušni centar u Srbiji. Neurot je inače austrijska porodična kompanija koja ima tradiciju od 1907. godine i bavi se sa prodajom slušnih aparata. Svi zainteresirani ljudi iz Novog Pazara iz okruženja mogu doći kod nas na besplatno testiranje sluha, mogu besplatno isprobati slušne aparate, najsavremenije slušne aparate koji dolaze iz Austrije i na istom su standardu kao u svim našim centrima širom Europe.